who do I want to become after Ramadan ends? Ini kita kena tanya kita self. Kita nak jadi apa lepas tu? Maybe kita nak jadi orang yang lebih better. Maybe better dalam kita punya words. Sometimes kita kena just letak je. Maybe I want, okay, this Ramadan I want to be a better person lah. Apa? Kita kena cakap apa? Specific. Because sekarang specific better tu kita tak tahu. Sebab bila kita tak fokus on things, nanti kita tak boleh nak strive kan. Macam I pernah nampak ada satu Instagram tu, dia ada post bila dia campak marker kan, dia campak marker tu dalam one chunk gitu marker. So dia campak, suruh orang tu catch, another person kat depan dia catch. Lepas tu dia try catch, tak boleh catch. Tapi bila that marker, that chunk of marker dia campak another time, tapi dia cakap you pick the red one, dia cakap you pick the red one. So bila dia campak lagi sekali, orang tu dapat tangkap the red one. Kenapa? Because bila kita fokus on one thing, kita boleh dapat. Tapi bila kita I want to be a better person, kita tak specific, nanti susah kita nak strive because kita tak tahu apa kita nak. So kena be intentional. Okay, aku nak jadi orang yang nanti cakap dia tak maki. Contoh kan, because kadang-kadang kita every word nanti belakang tu dia macam dia punya dia punya maki dia, betul tak? Every ni dia ada binatangnya nama. Every gini ada something. Sometimes kita, because that is a habit kan. So kita nak try tukar. Maybe nak try tukar. Jadi contohlah, contoh, kau nak pergi mana? Contoh kalau kita lagi sikit nak termaki, sebut astagfirullah. Kau nak pergi mana? Astagfirullah. Faham tak? So tukar certain things yang kita dah biasa buat, benda yang tak baik jadi lebih baik.